umvaga kandi ndavuga intambara irimo irabera mu gihugu cya Iran. Iyi ni intambara ihuje igihugu cya Iran na Israel, ariko tutibagiwe leta zunze ubumwe za Amerika zishoye muri ino ntambara ngo zirimo zirashyigikira igihugu cya Israel. Ushobora kwibaza ngo kubera iki? Fata telefone yawe cyangwa se mudasobwa maze unyarukire ku mbuga nkoranyambaga urebe inkuru irimo iratrendinga kurusha izindi nkuru. Ku mutwe urahasanga inkuru irimo iravuga intambara ya Iran n'igihugu cya Israel, ninde urenze undi, ninde wapiga undi. Gusa nk'aho ibyo bidahagije, igihugu cya leta zunze ubumwe za Amerika nacyo cyashoye ingabo nyinshi cyane kujya kurwana ino ntambara irimo irabera mu gihugu cya Iran ndetse na Israel. Ushobora kwibaza ngo kubera iki? Uretse gato tutibagiwe n'ibihugu bigiye bikomeye ku isi byari inshuti na Iran, gusa uyu munsi bikaba byacecetse, nta kintu na kimwe birimo biravuga. Ushobora kwibaza ngo ibyo bihugu ni ibi? Kubera iki byacecetse? Kubera iki bitarimo biravuga? Kubera iki bitarimo birafasha Iran? Uretse gato ndavuga Uburusiya n'Ubushinwa. Ibi ni ibihugu byari inshuti n'igihugu cya Iran, gusa bitewe n'ibirimo biraba mu gihugu cya Iran, ibi bihugu ntibyari byavuga cyangwa se ngo basi bibe byashyigikira igihugu cya Iran muri ino ntambara gihanganyemo n'igihugu cya Israel ndetse na leta zunze ubumwe za Amerika. Ushobora kwibaza ngo kubera iki? Ndabasuhuje, nitwa Gisubizo Jidie. Mbahaye ikaze mu isi y'ibyegeranyo, mbahaye ikaze mu isi y'ubucukumbuzi, mbahaye ikaze. Umva aka kantu, tariki 28 Gashyantare 2026 wari umunsi mwiza nk'indi minsi yose mu gihugu cya Iran, abaturage bajya gukora mu kazi kabo. Gusa uyu munsi waje kubabera uw'amaraso, ubabera umunsi w'agahinda, ubabera umunsi batazibagirwa mu mitima yabo, ubabera umunsi mubi. Nk'aho ibyo bidahagije bigatuma bashyiraho iminsi 40 y'igisibo bitewe n'iyi mpamvu. Ushobora kwibaza ngo ni iyi? Iyi tariki 28 ntiyari kumenya ko ariyo tariki ye ya nyuma muri ino si? Nk'aho ibyo bidahagije kandi ntiyari kumenya ko ariyo tariki atazongera kuba ari umuyobozi w'igihugu cya Iran, yaba mu bya gisirikare, mu bukungu, mu buvugizi bw'iki gihugu, ntiyari kuza kubimenya. Ushobora kwibaza ngo habaye iki? Ntiyari kumenya yuko umujyanama we mu bya gisirikare acecetse bitewe n'urupfu rw'uyu muyobozi wari ukomeye mu gihugu cya Iran, wavugaga rikijyana, warushaga ijwi perezida yo kwihorera, aribwo yabyutse irasa ku ma ambasade akomeye y'igihugu cya leta zunze ubumwe za Amerika. Ndavuga muri Dubai, nkavuga muri Qatar. Nk'aho ibyo bidahagije kandi ikarasa mu gihugu cya Israel. Uyu munsi leta zunze ubumwe za Amerika zimaze kubura ingabo nyinshi muri kino gihugu cya Iran nk'uko byatangajwe na perezida w'iki gihugu. Leta zunze ubumwe za Amerika zimaze kubura abasirikare basaga 4 muri ino ntambara, gusa Iran ivuga yuko abeshya ari abasirikare 200 barenga. Abayobozi bo muri leta zunze ubumwe za Amerika barimo barabaza Trump impamvu yagiye mu gihugu cya Iran. Bafite impungenge z'intwaro muri stoke zirimo ziragabanuka ku muvuduko udasanzwe. Leta zunze ubumwe za Amerika zishoye mu ntambara nyinshi muri uno mwaka. Ndavuga intambara iri kubera mu gihugu cy'Uburusiya na Ukraine. Leta zunze ubumwe za Amerika zashoyemo intwaro nyinshi zifasha igihugu cya Ukraine. Nk'aho ibyo bidahagije, leta zunze ubumwe za Amerika zishora intwaro kugira ngo zihangane n'ikirwa cya Greenland. Ndavuga Denmark ihanganye na leta zunze ubumwe za Amerika. Nk'aho ibyo bidahagije kandi leta zunze ubumwe za Amerika zikongera zigashora intwaro mu gihugu cya Congo. Ibyo byose bigatuma umubare w'intwaro zabaga muri stoke za leta zunze ubumwe za Amerika zirimo zirajya hasi. Ibyo byose ni ibintu perezida Donald Trump ari gusobanura nawe bitamworoheye. Nk'aho ibyo bidahagije, leta zunze ubumwe za Amerika noneho zagiranye ikibazo n'igihugu cya Espagne bitewe n'uburyo Espagne yabimye inzira kugira ngo leta zunze ubumwe za Amerika zigiye kwicara muri Espagne maze zitereyo ibirindiro zirase mu gihugu cya Iran ziturije. Gusa Espagne yabyanze ngo nta mpamvu babona yo gutuma nabo bishora muri ino ntambara. Uyu munsi leta zunze ubumwe za Amerika zahagaritse umubano wose zagiranaga n'igihugu cya Espagne. Gusa nubwo ibyo bimeze gutyo,
igihugu cya Iran nacyo nticyorohewe dore yuko kirimo kirashaka uwasimbura umukuru wari uyoboye kino gihugu cya Iran, ndavuga Hussein. urimo urahabwa amahirwe yo kuba yamusimbura ni Vahid Salman. uyu nguyu yari azwi cyane muri kino gihugu bitewe n'uburyo yasengeraga mu bisilamu, kandi abisilamu bakaba ari umubare munini w'abaturage muri kino gihugu. Gusa ntabwo byari byaba ibyanyabyo nimba ari we kuko uraza gusimbura Hussein. Byinshi birimo birabera mu gihugu cya Iran ndetse na Isirayeli, tutibagiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, tuzabigarukaho mu kiganiro cyacu cy'ubutaha. Yari Igisubizo Judie, ndabashimiye.